Emi akpɔe le video me afia nye gata yi ke etsi tona me. Eya akpɔ be etsia enye gata kɔƒu anyi. Emi akpɔe gata tse ɖe amewo ƒe aƒewo ŋu, te ɖe xɔwo ŋu, amewo ƒe dɔwɔƒewo ŋu. Ana mi tsɔ ɖeke le me. Akea dzana ne dzɔ afi. O ne mi akpɔea azɔ afi wova le gata la wɔm. Gata ya nɔ afia ŋutɔ ƒãa menye vi o. Enu gbogbowo zã dzɔ. Ɖeke ma tsɔ le me amewo ƒo nu TV station kawo le Ghana dukɔ me katã kloe. TV station geɖe, radio station alo FM station gbogbowo zã. Va afia va kpɔ nu ya ke le dzim le afia alia tsia kɔ ŋe gata wote ɖe amewo ƒe aƒewo ŋu. Ne miakpɔe kura samu xɔ kura teƒea gogoe. Ta Mawu ƒe amenuveve ko na be xɔa meti gbã o alo meti ŋɔ ko in fact afia ke woɖoa Mawu ƒe amenuveve koe. Elabena asamuxɔ ya dzaa te ɖe eʋea ŋua gbe ɖeka kple zã ƒe dodo. Ye ko atsa ŋe adze anyi alo amu blo. Gake Mawu ko lé agbe ɖe ta nɔ le woƒe nu vem alebe amewo ti le afia tom. Ne miakpɔe kura hã ale amewo kɔ zɔzɔm. Teƒea eka vɔ kura, ka vɔ ka te ɖe aƒewo ŋu, te ɖe xɔwo ŋu kura. Gakea Mawu ko le amewo nu vem. Gake amegbetɔwo gadze agbagba kɔ moto kɔ le afi ma tome. Gbɔtɔ mele eƒe ku vɔm o. Amegbetɔ mele eƒe ku vɔm o. Amewo wole agbagba dze le afi ma tom. Miakpɔea woami míaƒe ɖokui le glia ŋu ʋuu hafi afia woyina woava yi katã. Nkata Ghana ɖeke ma tsɔ le mea enye nu yi ke nu gblẽ le ame geɖe ŋu alo ena nu geɖe gbegblẽ le dukɔa me. Wonye be woƒo nu tso nu ya ŋu ʋuu wotsi wɔ naneke o. Gake dzazi geɖe nane ne dzɔ alo di be nane ne dzɔ nane dzɔ hafi woti ɖena afɔ. Gake mele be wòanye nenema o ɖe. Be dza nane dzɔ hafi woaɖe afɔ ale be woawɔ nu yi ke dze be woawɔ. Mele be wòanye nenema o. Enye nu ya kpɔm míele. Ko eva le efu ɖem le dukɔa me katã nogo. Bridgea azɔ afi wole wɔm. Miko afi ya ke woku nu akɔtrɔ ɖe. Nu ka ta woku nu ya kɔtrɔ ɖe afia? Nu ya ta woku nu ya kɔtrɔ ɖe afia katã ku ʋe ŋutɔ ƒãa menye vi o. Te ɖe glia ŋu alo wɔli ya ke ŋu le afia eʋe me ŋutɔe ma. Enta woku eke nu ya wokɔtrɔ ɖe me. Kpɔ amewoa woamimie ɖe gli ŋu ʋuu hafi afia woyina woade. Ko ena edzi va ɖe le ame geɖe eƒo. Afia le citia ŋutɔ no gblɔ be citia alo the central part of the capital city, Greater Accra. Enye afia. Afia nye afia te ɖe president aƒea ƒe ŋu gake si gbalẽ si ke menye eƒe aƒee te ɖe gata to ta meka ɖe edzi be nu ma ta kple vice president hã. That is Nana Akufo-Addo. Meka ɖe be nu ma ta mole ɖeke tsɔ le mo. Gake fifia enu ya dzɔ hafi wova tsɔ dzo le nu ya ŋu fia ko nye be nyitsɔ etsi gã aɖe dza le ege dukɔa me. Etsi ya ke dza ena ɖevi aɖe nye nyɔnuvi ko xɔ eƒe nyi si ke va kplɔ tso Togo. Ame aɖe va kplɔ tso Togo kɔ va afia be wòne va kpe ɖe ŋu. Gake etsia va kɔ ɖevia elabena gata katã exe etsia gbagba go. Ta etsia kɔ ɖevia kple ŋusẽ ko ekɔ dzoe. Va de asi ɖe fifi la ya monye afi ka etsia kɔ ɖevia kɔ da ɖo. Wokpɔ ɖevia va de asi ɖe fifi la ke mi le video kpɔm o alo gba yi ke ƒe nu ke fia. Ko enua enye taɖunu, nye nukunu wɔnu, nye nublanui wɔnu. Gakea ɖe sia ɖe hã mi be Mawu. Nye menya be ne mi di be Mawu ŋutɔ ne ɖiɖi tso dziƒo. Ale be nu yi ke wòhiã alo nu yi ke dze be míawo amegbetɔ míawɔ ne míaƒe ɖokui kɔ ku ɖe alo na míaƒe dedenyenye ta mi di be Mawu ŋutɔ ne ɖiɖi tso dziƒo ne wòava wɔe na mi. Nye menya o. Gake katã biabia ye. Ko Mawu ŋutɔ Mawu ana mi susu. Nu ka ta nu hiã be kokoko. Nu hiã kokoko nenema.
Se be susu ke susu ake Mawu na mi be miazã miakɔ awɔ nu miatrɔ miaƒe afi ke miele miaƒe nɔƒewo miatrɔ nu le miaƒe dzadzenyenye ŋu kpetɔtɔ katã ake kokoko ebe Mawu sia gbegbe mi le fu ɖe na Mawu katã mianɔ fu ɖe na Mawu nu nye amegbetɔ ɖe hã ɖeɖi mate ŋua be sia gbe be Mawu be ɖeɖi mate Mawua ŋua nu katã wa yi nenema ɖa o eva le fu ɖem ta ye akpɔ mi gale afia ekɔma kɔ trɔ ɖe afia afi ma eve me ne miakpɔ ka ɖe ma le yibɔ enye telecommunication tɔ woƒe ka network tɔ ƒe ka ma woƒe ka ma kpɔ mi le afi ma afi ma ku ve ŋutɔ paa ku ve gake Mawu ƒe amenuveve koe afia ko nye emɔ na ame geɖe na moto afia ke afi ke woyina moti yi go ke no nye be afia katã ŋe katã le afia nye be Mawu ma va ame nua ŋe ɖe gake azɔ afi wole gata la wo asi trɔm le gata la ŋu ya kpɔm le video me